салом дӯстони азиз, дар пахши мустақим барномаи ахбори озодиро пешниҳоди шумо мекунем. имрӯз 23 май аст ва дар оғоз сархати мавзӯъ. дар ҳоле ки тобути 6 муҳоҷири тоҷикро аз Қазоқистон ба ватан фиристоданд, дар рудхонаи 5 ҷасади 5 қурбонии дигари садамаи нақлиётиро меҷӯянд. дар пай ҳалокати писарчаи 2 сола дар Душанбе дари кӯдакистон баставу таҳқиқи фоҷиа идома дорад. вазорати маориф мегӯяд ҳама кӯдакистонҳо чунин нестанд. чӣ шароите ки дар масъали то мактабӣ истифода мешавад, раванди ба стандартҳои давлатӣ ҷавобгӯ будани онҳо мавриди тафтиш қарор мегирад. ҷуброни кам медиҳанд ва хостаҳоямонро ба инобат намегиранд. нороҳатии сокинони шаҳри Хуҷанд аз тасмими тахриби чандин бинои истиқомативу хизматрасонӣ. нервомо вайрон шуд. омада моя огоҳ кардагӣ набудану, лекин қарорашон банавистед ки огоҳ карда шудагӣ. дар рудхонаи 5 ҷустуҷӯи ҷасади 5 сокини Хоруғ аз ҷумла тифли яксола идома дорад ки дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ ба ҳалокат расиданд. вазорати корҳои дохилӣ рӯзи 23 май дар як баёнияи расмӣ гуфт ки фоҷиа рӯзи 20 май дар қаламрави ноҳияи Дарвоз ва роҳи Душанбе Хоруғ рух додааст. ба қавли вазорат, Ҳаким Гулзоров, ронандаи мошини Toyota Land Cruiser, ҳангоми ҳаракат идораи мошинро аз даст додааст ва мошин ба рудхона афтодааст. худи ронанда ва як мусофири дигар аз мошин ҷаҳида зинда монданд. бақияи мусофирон аз ҷумла як тифли яксола ва 2 навраси 9 ва 10 сола ҷон доданд. вазорати корҳои дохилӣ гуфтааст ки ҷустуҷӯи ҷасадҳо идома дорад. дар роҳҳои кӯҳистонӣ ва ноҳамвори Тоҷикистон дар садамаҳои нақлиётӣ солона даҳҳо нафар аз ҷумла 2-3 нафарӣ аз як хонавода ҳалок мегарданд. ва дирӯз тобутҳои 6 қурбонии дигари садамаи нақлиётӣ дар Қазоқистонро ба Тоҷикистон фиристоданд ки онҳо ҳам рӯзи 20 май дар роҳ ба сӯи Русия ҷон доданд. Акбарҷон Исмоилов, раиси маркази фарҳангии тоҷикон дар Қазоқистон, ба Радиои Озодӣ гуфт, ҷасади шаҳрвандони Тоҷикистонро 22 май ба зодгоҳашон ноҳияи Қубодиён интиқол доданд. субҳи 20 май дар пай бархӯрдани мошини Ford Transit ба мошини боркаш дар Қазоқистон 6 муҳоҷири тоҷик ба ҳалокат расида, 5 каси дигар шадидан захмӣ шуданд. аҳволи 2 нафар аз захмиён вазнин гуфта мешавад. фавтидаҳо ва захмиён сокинони деҳаи зиракии ноҳияи Қубодиён мебошанд ки дар роҳ ба Русия ба фалокат дучор шуданд. Қазоқистон кишвари ҳамсояи Русия аст ва шаҳрвандони Тоҷикистон бо мақсади кору зиндагӣ ба он ҷо мераванд. Акбарҷон Исмоилов гуфт, соли гузашта аз Қазоқистон ҷасади 60 кас ва имсол турбати 36 шаҳрванди Тоҷикистонро ба зодгоҳашон фиристоданд. ва дар идомаи барнома ба як фоҷиаи дигар рӯ меорем. марги писарчаи 2 сола дар яке аз кӯдакистонҳои Душанбе ҷомеаро такон дода, дар шабакаҳои иҷтимоӣ нигарониҳо ва баҳсҳои доғеро ба миён овард. таҳқиқи қазия аз сӯи додситонӣ оғоз ёфтааст. ҳамкоронам Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло ба маҳалли ҳодиса ва назди хонаводаи писарбача рафта ин гузоришро фиристоданд. марги тифли 2 сола дар як кӯдакистони Душанбе вазорати маорифро водор кард ки бо нашри баёнияе нашри видеои дилхароши ҷон кандани кӯдакро маҳкум кунад. худи кӯдакистони хусусии саволу ҷавоб астааст ва таҳқиқи фоҷиа ба гуфтаи мақомот идома дорад. ин ҳамон кӯдакистонест ки 4 рӯз пеш дар ин ҷо судаиси 2 сола ба ҳалокат расидааст. феълан утоқҳои дохили ин кӯдакистон мур зада шудааст ва ба иттилои кормандонаш маълум нест ки корро кай дигарбора шурӯъ мекунанд. мудири кӯдакистон Рухшона Исматуллоева будааст ки ба иттилои кормандонаш замони рух додани ҳодиса ӯ дар рухсатии ҳомиладорӣ будааст. яке аз кормандонаш ба Радиои Озодӣ гуфт ки ӯ бародари Рухшона Исматуллоева аст ва феълан иҷрокунандаи вазифаи мудири кӯдакистон мебошад. иҷрокунандаи мудири кӯдакистон таъкид намуд ки мураббии писарбача нахуст ӯро болои пойҳояш хобонда баъдан дар қабати дуюми рахти хоб мегузорад ва барои хӯроки нисфирӯзӣ хӯрдан ба берун мебарояд. вале дар ҳудуди ҳамин кӯдакистон ҳангоми баргаштанаш шоҳиди ҳодиса мешавад. хонаводаи писарбача гуфтанд ки феълан имкони суҳбат кардан надоранд ва талаб намуданд ки онҳо мехоҳанд ки қазия мунсифона баррасӣ шавад. ҳамчунин таъкид намуданд ки дар баробари мураббии писарашон дигар афрод низ ба пурсиш даъват карда шавад
назорат болои кӯдакистонҳо ҷиддӣ баро монда шавад то ҳодисае ки ба сари писарбачаи онҳо омадааст ба сари фарзандони дигар наояд. навори видеои марги кӯдак чанд рӯз боз дар шабакаҳои иҷтимоӣ мечархад ва ин ҳодиса вокунишҳои гуногунро ба бор овардааст. бархе корбарон кори кӯдакистонҳоро танқид карда аз мақомот хостанд назоратро ҷиддӣ бароҳмонанд. шояд бошанд масъале ки мушкил ҷой дошта бошад, вале дар маҷмӯъ масъалаи таҳсилоти мактабӣ имрӯзҳо дар беҳтарин шароитҳо қарор доранд ва ҳар навбат ҳам бо аз комиссияҳои махсус бо гурӯҳҳои махсус тафтишот мешавад аз ҷониби шӯъбаҳои маориф, аз ҷониби раёсатҳо ва аз ҷониби худи вазорат ҳам шарту шароит таълим ва мутобиқат намудани он лавозимот техника технология кадҳои хоб ғизо ва умуман чӣ шароите ки дар масъалаи то мактабӣ истифода мешавад раванди ба стандартҳои давлатӣ ҷавобгӯ будани онҳо мавриди тафтиш қарор мегирад ва оне ки аз беназоратӣ ва беаҳамиятӣ гӯем ки дар як масъалаи то мактабӣ ҳамин воқеа рух додааст наметавон гуфт ки тамоми масъалаи то мактабӣ чунин шароит ва ҳамин бенизомӣ ё ки беназоратӣ ҷой дорад. дар пайванд ба марги писари дусола мураббии ӯ боздошт шудааст. ба гуфтаи вазорати корҳои дохилӣ мураббӣ рӯзи 19 май вазифаи худро дуруст иҷро накарда вақти хоби кӯдакон онҳоро танҳо гузоштааст. дар натиҷа аз беэҳтиётӣ писарбачаи дусола аз гарданаш дар панҷараи рахти хоб овезон шуда ба ҳалокат расидааст. ба иттилои расмӣ дар тоҷикистон 744 кӯдакистон фаъолият доранд ва 114 000 кӯдакро нигоҳубин мекунанд. нигарониҳои волидон аз беэътиноӣ ба қоидаҳои нигоҳубин ва шароити кӯдакистон дар гузаштаҳо низ борҳо садо додааст, вале фоҷиа ба тифли дусола бори аввал дида мешавад. шумо барномаи ахбори радиои озодиро тамошо доред. гурӯҳе аз сокинони шаҳри хуҷанд чандин рӯз мешавад бо нишони норозигӣ аз тахриби хонаву мағозаҳояшон таҷаммӯъ мекунанд. иддаои онҳо ин аст ки бар ивази манзилашон як ширкати сохтмонӣ ҷуброни кам медиҳад ва хостаҳояшонро ба инобат намегирад. намояндагони ширкат баръакс мегӯянд ки амалкарди онҳо тибқи меъёрҳо аст. ҳукумати маҳаллӣ ҳам ба сокинону тоҷирон пешниҳод кардааст ки баҳсро метавонанд дар додгоҳ ҳал кунанд. фарзон муҳаммадӣ гузориш медиҳад. гурӯҳе аз сокинони шаҳри хуҷанд аз тасмими тахриби чандин бинои истиқомативу хизматрасонӣ нороҳат шудаанд. тибқи як қарори ҳукумат ширкати сохтмонии қудрат 2010 муваззаф шудааст ки дар ҷояш 3 бинои нави 20 ошиёна бисозад. қарор омаде ки аввал бошандагон ҳисоби мулкҳои қонеъ кун, баъд корҳои сохтмонӣ оғоз кун. ин ҳоли ҳеҷ ҷо гап не аллакай мехел барои воҳима андохтан мардума як чигои ваҳма андохтан кор кардан, яъне ту ҳагӯям мекунам коре негӯям мекунам маъно кардӣ мехел сустумои задагӣ. дар вақти фаҳмидане ки хонаи моро ҳамин хел вайрон кард ҷошба дига ҷо медодиянд мо кун нервомо вайрон шуд. омада моя огоҳ кардагӣ набудану лекин қарорашон банавистед ки огоҳ карда шудагӣ ҳамаи бошандагони ҳамин домҳо розигӣ додагӣ гуфта, лекин мо розигӣ додагиомо не. дар 3 бинои тахрибшаванда ҳудуди 200 оила зиндагӣ мекунанд. азбаски ин биноҳо дар наздикии бозори марказии шаҳри хуҷанд ҷойгир шудааст, дар ошонаи аввали он даҳҳо тоҷиру ҳунарманд мағозаву марказҳои хизматрасонӣ доранд ва ризқу рӯзияшонро дарёфт мекунанд. 25 соли аҳли оилам ки ман дар ҳамин толори салони шабнам кор мекунам бо ҳамроҳи келинаму духтарам. ман аз инҷа равам агар клиентам гум меша мо аз банк пул гирифта фатак даровардагӣ банка мо ҳай мо ҳозир кӯчу мондостим мо дигар ҷова равим клиентама гум мекунем. ман 25 сол иси ман зиндагим ҳаминҷа мо кӯчу мондостим. шнемана ман шахсан худам و نمین رمضان انده کارخانه 30,000 سومان پول چکیم کده مبلغ جدا کده چند وقت وی کار کده خون کده بانکو گفته کارخانه ما ریمونت کدم و بانک ما با کی برگردونده میتیاد اگر همین کار اگر اثر آگاهی کدی میشد ما همونجی ریمونت نمیکدم مثلا. شکایت اساسی ساکنان این است که شرکت ساختمانی بر عوض ملک و منزلشان جبران کم میداده است و در این مسئله با ساکنان به سازش نرسیدند.
ولی مسئولان شرکت میگویند که طبق نرخنامه و مقررات دولتی عمل کرده ایستاده‌اند. هست شهروندانی که بعد پیشنهاد موافقند، نه که وقتی که گروه شهروندان ناراضگی میکنند همین حالت منتظرند. گفته شنید زیاده از 50% شهروندان گفته شنید گذرانده شده است. در علایدگی در مجلس عمومی زیاده از هر یک بینای 75 بینای 79 بینای 81 زیاده از 2 مرتبه واخری گذراندیم. در همین حال ساکنان عزم دارند به چندین مقامات‌های نظارتی مراجعت کنند. دستگاه ولایت هم همین جواب نوشته که دستگاه شهر هم نوشته که ما و سود ما مراجعت کنیم اگر ناراضی باشیم. طلبات اینهای خانه که نتونیم سود مراجعت. نام شرکت ساختمانی قدرت 2010 زمان سری زبانها شد که طرح عملی نشده شهرک چینی را به ذمه گرفته و در جایش بینای 16 آشیانه برافراخت. ساکنانی که در زمین آن حولی داشتند طول چند سال اجاره نشین شدند و حکومت برایشان خانه‌های نو تقدیم کرد. سال گذشته در پی تخریب بینای دیگر در خیابان اسماعیل سامانی نیز شرکت با نارضایتی باشندگان محلی روبرو شد، ولی بحث به فایده قدرت 2010 پایان یافت. مسئله ساختمان بیناهای بلندآشانه در شهر و نواحی تاجیکستان تا رفت بیشتر می شود و یک سبب اساسی نارضایتی اهالی آن است که چنین ساختمانها را مقامات در بین محله های تنگ و مشکل گذر اجازت می دهند، زیرا در آنجا نصب آب و برق و قبورهای تشناب آسان است و خریدار بیشتر دارد. مقامات پیوسته می گویند که این قرارها در اساس نقشه عمومی گرفته می شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. برنامه را ادامه میدیم. بنیاد مجسمه دیکتاتور شوروی یوسف استالین در متروی مسکو بحثایی را به میان آورده است. ایده از روس‌ها آن را همچون ارجگذاری تاریخی استقبال کردند، اما برخی دیگر گرامی داشتی رهبری را که بالای مردم ظلم کرده است کاری نادرست می‌یابند. گزارش خبرگزاری رویترز در این باره را همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. پیکره نوی استالین دیکتاتور شوروی سابق در متروی مسکو بحث را به بار آورد. برخی روس‌ها آن را یک ارجگذاری به تاریخ می‌دانند. به نظر دیگران احترام گذاشتن به پیشوایی که مردم از دستش ظلم ستمی زیاد کشیدند کاری درست نیست. مجسمه در ایستگاه متروی تاگانسکای واقع است. روز 15 می در چارچوب تجلیل 90مین سالگرد متروی مسکو به نمایش گذاشته شد. این بازسازی یادگاری تاریخی است که بار اول سال 1950 3 سال پیش از مرگ استالین افتتاح کردند. مسئولین متروی مسکو میگویند مجسمه اصلی در جریان نوسازی ایستگاه در سال 1966 گم شده است. مجسمه اصلا سپاسگزاری مردم به پیشوا و فرمانده نام داشته استالین را در میدان سرخ مسکو و در احاطه شهروندان شوروی تجسم کرده است. آن را برای ستایش از نقش استالین در پیروزی اتحادیه شوروی در جنگ دوم جهان گذاشته بودند. یوگنی ایوانوف ساکن مسکو از استالین ستایش کرد. این شخص کارهای زیادی کرده است که میتواند با آن فخر کند. از بین بردن آن وظیفه ما نیست. او کارهای را انجام داده است و ما باید با آن احترام گذاریم. اما برخی از دیگران به این مجسمه سخت مخالفند. بخش حزب لیبرالی یابلوکا در مسکو خواستار گرامی داشتی خاطره قربانیان سرکوب‌های استالینی شد و اعلام داشت که این مجسمه توفی بر روی تاریخ و به مسخره کشیدن فرزندان سرکوب شدگان است. در زمان سرکوب و استبداد استالین تقریبا 700,000 نفر کشته و بسیاری‌ها به گلاگ زندان‌های ترسناک آن زمان در سراسر شوروی فرستاده شدند. هرچند نسبت به میراث او تا حال اختلافات عمیق نظر باقی میماند، اما در سالهای اخیر مجسمه‌های استالین دوباره پیدا شدند. با همین مطلب رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر بی‌اندازه برای همراهی دوستان عزیز. خبر و نوارای از این بیشتر رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی، همین صفحه ما در یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک نیز دریافت نمایید. امیدواریم روزهای استراحتی را خوب پشت سر خواهید کرد. ما در هفته نو به خدمت شما از آن برمیگردیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما باشید.